Talofal nei fo iho uli Samoan fa upoponga o tala lau le tio Polynesia. A o tali aile taimi olfa amsinonga o le sunga pali isia fikao. Ai nā tangia le vai asol nei le fa amsinonga o na langona fa ngai etia. Ile alofa ua ia maua nei le vasenga o ta maitai po tina o lo o tau fiai. Ile loto au le fale pui pui tanu malala. Ina ua ave le fa amsino le avanoi le sunga pali isia. Ina ua whaano ia ne fia whaisa na tala e peo na li putia e le talamua. Sa ia aloa ia le whaamsinonga, ma tangata uma, ma se e atua i lola na tala noa i le alofa o tina o i le whale pui pui. A oanga ia atu i le potu sa asoa i lona tau au le ato, e ngau sia ma i le atingitanga leisa. Sa wha mea alofa ane, e tina o le whale pui pui ia te ia le ato lea, na tau mawhaile o leo e ava ese masa ia avatu iai. Wala te tau sanga talo na tau fia i lalo o vainga leo ai o leisi lea mōli mau o le alo lofo o tina na ngau sia le ato lea ma avane maia. Nā loa ia foi e le fionga le whamsino Justice Roma le saunoanga pali i ma avatu leisi avanoa e lua vai aso. E alaila na loi au nasa iuni sapo lue whaau o tuailo na li poti mai le fōma i Hawaii i le aso lua o 8April. E ono mōlianga o le sunga pali e au fiai mōlianga au tū o le whasio tangata pa i valea. Wā fuai manu anga o ngā ma mōlianga o le whaau ngā o le au penga mtautia. E so tanga i le maliu o le Professor Dr. Caroline Garbutt i vai vase i le masino unilua o lua wha. Tala toe tuli loa malimlai vale le whaavao malo i whaleolo. O ta ua le whamtalanga whalawa i tele le pulenga i ta siale au ngō le fia sia kia o ta vale. E le pulenga mlai valele e pe ona ta uai lan whaamtalanga whalawa i tele lea. O le pui pui ngō le file mu. Ma whaapea mai ai lona pulenga. Na whaia i lalo le tula whono lua o sfulua. Ma lato whainga whaavai. Whaangao i o iai a lato ngā luenga. E anga pa ai le pulenga o mlai valele ona whaatino awala e tau fia i le toi tupu o whainga tau whaamatau le mlai valele. O whailo mai fo il whaamtalanga whalawa i tele FOU lea le pulenga o mlai valele. O le whainga amata, sa tatau, ona na o le whasilingia la vo tangata e ulu whale e au fiai ma taavale i le saonga le mu. Ai le o le sa ilia o tonu o lato taavale pa lato mea to tino. Ai o le whaale tonu, ona o le whasasia i o whaamtalanga ma se vaenga o le au leo leo pa malaiba alele po le security teams. Ma taunu wai i le sopo loa le whaatinonga o suenga i le whaitato o le malaiba alele taluai nei. Ai o langona i le whaanoa noa o le pulenga. Ona o a fianga o le nā ngai o inga sa whaatino. Ai o le whaai unga sa whaia mō le saonga le mu mal pui pui o tangata umai ulu whale i le malai maalele. Ma ua toe mata i tui nai nei le alo so ta inga pulenga malai maalele. Ma le ala o mea e so solo ai ngā luenga whaatino mō le manino ai o le whaawa wai pea i le lumana e pea o na whailo le office sili o le pulenga o malai maalele le sunga tū manu wao e vile whale whatu. Tala tuli loa au o nai lainga malo losi o le eletise mo no whanga maa ale au fia il whalma i tele mto atua. Ma no whanga o lo o whalangolango i le wila e ngau sia mai le swa vaipe o whanga loa, sauni atu ta al whanga, ma le leina malo si lalo maunga. Whapea se vaenga o le leina malo si vai tele leo lo tu maupea o na lea a fia il eletise wha soa. A fia eletise wha o ngā wha vaita i mile ufufu e taunu umai i le vai asole nei. O a fia le tise le tu mau e soani le wha soa ina o le wila i le tunu ma wha aititi ai wha fi tau li ua tutupu mai. Wha au pea ngā ruenga wha leia mo o nanga tau il tise. O lo wha au pea ngā ruenga wha leia li EPC na ia mautino al toe vawe fo ia. O le wha fi tau li o whenga iei nei ma se vaenga o le tunu ona o le tau wha soa ina o le wila. Ai ngā ruenga wha anga solo a le New York o le taimila nei. Lo fa au peo na ngā ruluele New York mo le luful whai tula i le fitua sol vai aso e mata i tū. Mata i mua i ngā ruenga mon whaalawlawe tup wha fose im au nanga taliatu a wale wha soaina o talalata mail tulanga o yeil au nanga tau wila le tunu. Ilo tutoa a fianga vaenga maoti po sectors mail il tise o lo o tau lai i le ilonga le New York tau wala atu i vaenga maoti e mata i tū ia fianga. Malu i tau ai maise o le wha mua mana umia o lo o matua onga. Ona a fianga ona o le tulanga wha soso o iei nei le wila. Ta ua fo il whamtalanga wha lawa i tele o le whontanga ma ia vaenga ma o ti sa whai ele solu o apelila a wata iala mo le wha ngā salonga o lea ilo ilonga. Au o nanga taliatu ma soso ani
mo le lautele. Ai nisi o tala, ua matua i nei le whamasino Justice Roma o le whamasinonga mawalunga le avanoa mulimuli i le loia. Le fionga unasa iuni sa polu e whao o ne aile li poti whaafo mai o le soifua. O le tamaita i tu solo le sunga ya pali i sia fikeo. O le sunga papali i sa il whaamsinonga na nafi le sunga fua fito a pelila lo o lua lima. Talu lona tua inga ile maliwai o le tamaita i Professor Amelika Samoa, Dr. Caroline Gabbard, Samoa tulona tino ile mota o papali i vaivase ya iuni o le lua o lua faa. O le mta upulea tato li putia mua atuai le taua e unasa i fafo mai o le whaamsinonga. O tu inato le lipoti fafo mai e lua feitu lau mua le iloilenga. I le whaamsinonga nafi o li putia ai le talamua media. Le whaamao nia e le loia le malo le sungatai malangi le inafo Strickland. Le lipoti mai le mtanga rungo le soifua malo loina. Lua feitu lau aile amatua lava se lipoti mai Hawaii. Mana te leite ena fo il tal sanga unasa, mo se isi taimi e whaatali aile li poti. E ui ina sa unua le whaamsino i le mana o e whaawau lava o na tolo mta upule nei, wa tele ava noa tu inatu mo le avane o le li poti whaafo mai lea mai Hawaii. Na to e whaamanatu e Justice Roma i le loia o le mta upulea, ua whaatati atu mo lona whaamasino ngai le masino o kuso, a e tatau o na tali le tua leo le lipoti whaafo mai Hawaii, a o le i o atu i le taimi le nā. O le tolo po muli lea o le awanoa mo le lipoti, ua avantua i le lua mai aso, mo le avane ai, i le aso lua a perila. Tala nao nei tu lama i lo le tio Polynesia, manuia taul mango nei aso.